Manang Biyada! Hello, Mommy! Si ka maghayam rin na, anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Una, tarantak ka talaga ti mangkilaat kada kayo. Mala, tulungan dakman amang isirek dito'y maletak, Mami. Sige, hanggang muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para lang ka nagitibak ng dayta, Mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Na, apay bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asawro, awanan day jay. Nabayagan asininaak, tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot day jay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinobyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana, tapadamat a marigriga. Kasino nga ron tinobium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog anagawin. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin nagitoy. Na, nagadumang agpaiso ti alahas mo, nanak ko. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot a kwintas maun. Apay di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin di tatangad mau. Saan? Mayat tupay? Nalagan laeng mo. Kanuray talapayag mau. Napuno mo't taniti aritos. Talagaan ni nayunak ti tebeng to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagado nga aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya melang tay sigud nga itsuram. Tay simple ka laeng. Tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwartam aya. Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Aha. Adoy, 2,000. Inkay makitsenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Dakayatin dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuan nyo, Mami. Ala, si Mangput ka matgaya man rin Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka Blooming ka nga min. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Wen, Aliyah, negosyante dyan nobyo. Ha? Kasta aya. Kat makiasawa ka nga Ruden? Una, agkasar kaminton iti kabiita na panawan. Kita, Mom, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat-matan rin Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak tasyak ti bride. Kuna dyan nobyok, uray nangina kano ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat-matan. Makapaapal ka rin Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Wen, adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo da. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ro ti kasaryo ngay? No saan nga itaabulan? Intun sumaro no abulan, Aliyah. Kat itapay lang kat kablawan kan rin Naragsakak para kan ka, friend. Aklunan ako ng Aliyah. Tabayag matbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanak na kamat siguro ti kinapudnoken ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay, kasladyak pa'y lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga no aklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Diyak pa'y kayat. Kat planwan ta na yung bagday taa. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tanto na impag.
No di mo pa'y kayat, di ka mabalin na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo. At dan nobyo na. Iso nga aklunan na kmutan. Ala adamot kit diriknakan ka, Bert. Linlinayak lang nga na imbag diriknak na narigat ag darasudos. Ngam ala, aklunan kan, Bert. Ay na, agyaman na kalaya. Oh, pinaragsak na kitikas taunay. Mabaling ko kading agkanti dakulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mong kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wow, agyaman na kalaya. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Ngay, adda kamot gayam Rina. Kaano pa yasimbangput ka? Ay, hindi na minsan nakalman, Auntie Openg. Ay, pimintas kamot. Pimo daw ka. Thank you, Auntie. Ay, wan. Nang yugak iti daing. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di kamot agsidsida iti kasta, Auntie. Ha? Apay, adda alerjem. Ninanang mukit kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramiden mi. Di na kayatin, Auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot ka no. Saan mo't crunchin to pay. Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, Auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat, di yung arod kayat to'y daing. Saan yun, Auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom ta isupay ti paglakwam. Ay kat alang arod ipadawat kulaangan di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpet ko ngamin naggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan kwa na. Tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itantan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta. Tani, masikugak kun, James, honey. Wan, honey, di ka madalagan. Apa man malpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti paragkasarta. Kaano nga, Rod? Kaya nga tain ton umay abulan? Sige, ikarigatan ta, Rina. Di ka pa ilang arod umay dito syudad. Taaginan na ka. Aywanam ti sigog mo. Uwan, honey. Kaano nga yung agawid ka dito, By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayak tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayam ti panagawid ko. Aywan, mangipatuludak to no madamdamay ti kwartam. Oy, thank you, honey. O sige nga, Rudan. Taadda pa aramidak. Bye! Bye, honey. Umayak man, Aliyah. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man makiistorya. Tamaburing akmat ikay balay. Ay kasumra ka, umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan nyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaan nan. Ay, sumapol ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyo, ha? Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak, pinawitan nak manin din nobyo. Gimatangak iti ado nga electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyam tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot dya inaklon ko, Rina. Ay, nukas na, adda nobyong? Asino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya, ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriendam. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo, nukas kan kuana ti pagtinagam.
Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan Serbina alaya. No siya, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinaawatan kami, kontento akon. Agtinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklen minto a pamilya. Ay, iso nga ado tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam no siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunoden iti biyag. Kat maragsa na, tain-inutin ama ipapaay dagita nga arapaap ko babaan iti nobyo. Uwan ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamo ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti pangadang ti pada matao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbihit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak agmerienda ijay ili. Tama ka pang panganak iti pizza. Day, papanan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiya na naopeng? Day, mayat Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayon nga agsapol iti kwarta. Wan anana, masapul nga agtinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intun umay abulan. Wan nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atan masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan, ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante, genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamon na masikugkan, Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan kan nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Kat matuloy ka dimot lang ti kasaryo inton umay abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek nga rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Kutsi ka, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbaetan nyo? Masikog kan? Advance la unay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasama kiti nagbaetan mi. Nga ta? Ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan mo't natalgad at trabaho na. Makitangtangdan mo't la iti kumkumpur mi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y mo't kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y mo't nagkasar, alaya. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisem mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbagan ni Rina. Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta kalaya. Sana. Diyak ugali ti kastahan Amo man niya, no da negatibo amang mangagaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko ti arapap kao. Tapakita akman dagita katattao. Pasensya ka na. No saan nakabak na nga laya. Ngamday ito'y ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabaulak. Tapno mapapintas ti biyagta. Ikarikmat a makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko. Agkasarta ko man, alaya. Ha? Ay katadakan ka dayta ah. Tano siyak, kaya't kumutin no agsimpatan, Bert.
Kablaawan ka manin iti kalkalpas akasaryo, Alaya. Ang nahimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarken ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay, no siya, saan ang mabalinti kasta, Masapol agastos amin ti lalaki, sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawam. Wen nga rod, naimbagkan ka at tabak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timano abulan ngam di ka pa mo ila nagkasar. Dakulan ta si mo. Mabiitin, Alea. Super busy pa yung ngamin at talaga iti negosyo na. At na ngamin manin kabarbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mat ti mabalin atal kan dagiti dadakkel na. Kasta aya. Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan nyo ti pakakumikuman na, Rina. Awan matkat di. Iso akam panteak nga uray kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maginggay ta. Di pa'y imay apulos genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita apulos. Di kay madanagan, taagawid kano dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Naagpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maysa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran genobyo. Taado ti mait-itid na akwarta kanyak. Nga iso mat ti paggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na. Nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, Alea. Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabroad takit di adwa. Kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Wan, Alea. Katinto nagsikog kan, agsardeng kantong nagtrabaho. Tas siyak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng. Umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, tada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos dang iti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen ama pa nagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulanan ng tanak mo ng maginggay ta. Awan lat ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo maten. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na yunan. Di na la may remedyo matimay sawan no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko. Tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. At kumustadan ngay ijay Manila. Paggiganan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awid nga rod ida takailiw kung dya apukok ng busy kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na di anak na, aginggang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpagpakita di nobyo na. Ay, wang nga rod Pati takasarda na itantantanon. Awan sa mapasamak akasaran. Adamot siguro kabagis. Talaga siguro asaan da pa'y amasango. Tangay masikog kan, Alea. Agawid ka niya Pilipinas. Tas yaklat tantag trabaho. Wen agan-anad ka kanayon dito, Iwan. Wen, bakit? Uray si ka. Agan-anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay. Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamaysam kit di timang taripato itagbalin nga anak ta, Alea. Linak pa kadanagan, tanapig sa kag trabaho.
Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't katulungan, Bert. Sa anak namin irwam nga awan ar-aramidin na. Ag-take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang nana. Anya masida ti kayat yu aya. Daitaman dinengdeng kan prito abangaws. Ay, mabit lang nana. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mangaw awer. Ninanang ko, nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaatag tultuloy akastoy, nana. Wana, manayunan to pa'y kay di ti kustomaryo balasang ko. Oh, ato yung tigat-gatangan yun, nana. Magyaman nak, ato yung matibayad ka. Ay, Wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpamanila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na, nana? Saan pa'y? Busy da ka no? Duan tanak da. Ngamdi da pa'y lama panunot nagkasar. Jakman na mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo tibagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangput medical man. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitado ang anak mo Natiltil da pa'y ket di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami ket nga rod. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Si kapay mat. Haman, Alea. Apalan ka nga rod, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo kinibert nga asawam. Di mat, bak nang di asawam? Ay, idi ngam ita saanon, tanakabalo dun. Ha? Ape nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matla no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko mat gayam iti maiparit nga agas jay loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalain nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagitoy anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilya na. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na. Adu kami. Anya? Iso ang nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiin na, Alea. Nakakaasi kamitan. Iso nga apalan ka, tanapintasan ti biyag yung agasawa. Sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa ti asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mo't kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam mali tayo. Maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at talagang. Mala, mangpili kakit din iti sidaan nyo, tayo dasaran kayon, iti kanan nyo, Rina. Manang Biyada! Nyamit dagituyan. Yaman ti pagpupungtutam kitan ay atunay. Basta si kati adda dito'y kusina, sumanao ka, dumanabog ka. Kasanaw, kat orno nga mat ti basura dito kusina. Imbes nga ibalang mo. Orno nga mat nga iduldulain. Kas kalamang gagamo dito kasta nga style mo. Baybay amla ka di dagitata sayang. Sayang nga. Natip-tipingan ka naman mansaanan. Nakupit na pa yan. Nagadumot ang napipinta sa plato tayo. Naggapo pa ija abroad dagi jay. Taimpaw it dagi ja anak ta.
Kud, saan mo't ada tayo ti mangusar ka dagita? Dagiti bisita mo. Di ka lang mabain amang ipausar ka dagita. Imbes adya na pintas ti ipausar mo iti sangaile. Saan? Tadagita mo na tip-tippingan ka nakupikupik. May mayat mo't day nga ipausar Tano na pintas akagawaan ti iparang mo iti sabali a tao. Ang mga no ibagada nga agparparamag ka, kababain. Saan mo ta kinaparam magtagusar iti napintas sa plataw? Wano da tayo. Ngam sabali nga rud a tao ti pagsasaritaan. Amom aya ti linaon ti panunot ti sabali a tao. Amom met nga adda ije abroad dagiti duwa nga anak ta. Amangan no ibagada nga agparparamag ta. Iso abaybay am dagita. No adda bisita, dayta ti ipaaramat tayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Leia, agsukat kayo ta intay maki-birthday di ta kaaruba. Daytoy ti ibadom, ta sukatak jay adem. Ha? Dayta ti pagbadok, Lola. Rut-rut meten. Adu ti abot-abot nan. Anya kuma, alakit din. May mayat ti kasta nga ibado yu. Tapno maasyan jay balikbayan nga ag-birthday. Ha? Adu ti kwarta day jay. Anyat amuyo, no ikanda kayo iti dolyares yo. Ala, ibadom daytan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasta tila nga ayaw. Amapan maki-birthday. Di ka lagbain son niya. Anyaman ti problemam ayam tunay. Kita matabado yo Kasla ni snakes. Naman sa mansaan lang arudan. Abot-abot pa'y. Agsukat kay man. Nagado abado yan napipintas. Kasta kiting kay badbadawn. Leah, agsukat ka. Sukatan mo tinta adem. Daytoy mo ti kayat ni Lola nga ibado mi, Lolo. Apay masapul ang napintas ti badaw, numapan ka makipon siya. Kat oray tayo saan napintas Basta saan akasta nga abot-abot. Kaslawan na pulos bado yun iti kasta itsura yaw. Kanta chinilas mo, Sonya. Pangis, Mike. Tay mat agrat-ratik kan abot-abot at chinilas na kita. Pangis pa'y mat nga raw. Kanta Bram. Matintindag tay strap na. Anya mat ti kasta itsura mo. Kat anya kumangay, mayat kit di tapno adda maasi kat ikanda kami iti bado may. Day takit ti paglaingam, Sonya. Pati dagita apo ko ta. Iramraman mo iti kasta nga style mo. Nasaya at ayat ti kasta nga aramidam. Saan mo't nakakaasi dagita apo kam? Ngam apay apagbalinam akasla pimpiman ida. Sumanao ka manan. Malaleya mapantay kit din. Tumaktak day taaluluyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta, Kabsat Sonya? Long time no see. Kastoy kabsat inso. Nakakaasilat ta. Awan makukwarta. Awan na imas amasida. Awan na pintas abadaw. Ultimo chinilas. Awan maigatangon. Ha? Ne, Allah. Kasi kay matngarod Sonya. Pati dagito'y apukok. Malnuris dan nay. Tawan mo't makaanan no daduma. Pasaray aglangan da amangan piman. Ha? Kasano ako na mamalnuris na? Kat naglulok magdamad. Ay katilukluk magdan at irigat ti panagbiag. Narawat da ngamin iti turog. Turog ti mang palpaluk magkadakwada saan ataraon kabsat. Anya? Mala. Tamang tedak no madamdamay ti gatang iyo iti bagasyaw. Kan mangyawid kay to kadagidya insangpet ko adilata. Kan ikan kay to pa'y iti bado. Kan chinelas kaskada sapatos yo, Sonya. Ay agyaman akinso. Nagsaya at kalata akaaruba. Saan ka nagbaliw kabsat? Anya dagita insangpet yung ay. Sa nga bayon matabinaklay mo, Sonya. Inted nito ni abalikbayan. Kitaam ket naasyan ka na kami. Iso nga inikan na kami iti kakasta. Ha? Anya dagita ngay? Dildilata, bado, chinilas, sapatos. Kan adapay kwarta nga inted na. Iso na laang tadulyar. Inakto ipasukat ijay ili. Anya? No nadiskarte ka, sumangpot ti grasya kan ka.
Ngam no agmiki-miki ka, naatap ti grasya sumangbay. Wana angam laslas togam ti pada matao. Ibagbagam nga awan kan kanam, tapno maasyandakin ka. Ay, siyak ti mababain iti kastangar arabidam son niya. Anyalat sawan dagiti taon nga eh. Siyempre, panunutan da baybayan kayaw ka dagiti apo ko ta. Adi kay pakpakanan. Kan oray dagiti anak ta ngagtrab-trabaho iti abroad. Iba inamot ida ah. Basta, kanya-kanyang diskarte ito ni. Tinapatag sa anak ngagtaktakaw. Awan mading aramida. Lola, agbilbilang kayo manan iti kwartayo. Nagado ti kwartayon. Wen, urnong ko da ito eh. Bilang ta amangan no naksayan. Amangan no kinisayan ni lulong. Adda ka di urnungan yu, Lola? Adda kayat yu agatangan? Kompormento no anya ti pangigatangak. Ado ti pakaaramatan ti kwarta apok. Iso apatisi ka, surwem ti agurnong. Tapno no dumakkel ka, bak ng kanton. Adunton a kwarta tinaurnong mo. No sabali a tao, agpamarang kayo a nakakaasay. Adi kay mangmangan, tapno maasyanda kada kayo, kat ikanda kayo iti kwartayaw. Sana tila'y sursurom ni tapam son niya. Bakit ang da? Kas tagat ibagbagam ni tapo ka mo. Katsika, adda nga rod urnong mo, alaman. Awan to, pa'y urnong mo. Ta feeling rich kamot nga men. Lia, umay ka dito. Di mo dingdinggan ti bagbagat alulam. Umay ka man dito. Wen, Lolo! Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dumagas ka no da ay da akanakak dito'y balay no madamdama. Ah, ni Aida ang negosyante. Jay adot lugan na. Wen, pinasyardan ni katugangan na ijelaod. Iso dumagas da dito'y. Naimbag man tamalagip na ti dumagas. Ikatuan ah. Angkel na nga raw. Mailiw siguro mata. Anyat ipamerienda tangay. Dito'y dakid di amang maluman ah. Tay partyak ida iti native amanok. Dudwada lang mo't nga gasawa. Sige, tanayunak ti isaan ko nga inna po, lakay. Alamangan tayon Aida, di kay agbabain, ipagpabalayaw. Ala, nagtaktak kayo pa'y laang, auntie. Nangkel nga'y ayaban yun atamanganan. Alay, sumarunun to. At dala al-alaan na biit ijay likod ti balay. Ay na, kababainan, auntie. Nagtaktak kayo pa'y laang. Kaya't na kayo aparamanan iti native amanok ni uncle mo. Iso amangan kayo. Ay ka-thank you nga rod ano kasta, auntie. Ay, pasensyaan yun ti plato mi at anay daan una yun. Tawan mo't ngamin maigatang iti platon. Iso nga an-anusan mi dagito'y daan a plato. Ay, okay lang, auntie. Awan problema. Ay, Wan, kumusta gayam da insan ija abroad? Kasjay nagbasit ti sweldo da. Takasano, madama pa'y lati pa nagbaybayad da iti utang da. Kan nagbasit ti ipaw-paw itda. Taawan mo't mabatbati a sweldo da. Ay, kasta aya? Nabayagdan sa amot na ni abroad, auntie. Apay di da pala nakabayad iti utang da. Saan tabasit nga rod ti sweldo da balasang ko. Ay, pasaray payag sakit ti tiyan ko. Numaulawak. Iso ti papapanan ti kwarta amin numang tadagi jay kakasinsin mo. Agdiretso iti agas. Aya? Wen Aida, iso akakaasi kami mo't. Da kami lati kakaasi nga adda anak na ijay abroad. Di kampay kat agsidan no daduma. Aglabay kami la iti kapin ano kwa. Sakam lama kasi da iti karnit manok no makatiliw kami. Tanaatap mo dagiti taraken may. Malanti. Mangtedak to no madamdama iti kwartayo. Tanayim bagla paggatang yu iti agas yo. Ay naagyaman ak abalasang ko. Naimbagla kada kayo tanapintas ti biyagyo. Mayat ti taray ti negosyo yo. Bimak nang kayon. Auntie mat. Saan mat? Sakto lang mat, ah? Kan, ay na, nagpintas ta bagmoon. Bagmo day ta Aida. Ah? Ay, uwan, auntie. Ay nagmayat mutan. Jak napadasan man tinagbabag iti kasta. Sika, nanginan sa ngamin ti kasta.
Ha? Kaya't yayante? Ay, ikatwan itad mo ayay da. Akat ibati kun ano kayat yo. Ado pa'y magkiditibag ko ije balay. Mangtid kay tulay tibasit nga eko bagan tapang ikakiti karga tabag ko anti. Ay, sige balhasan ko. Ado ti iko bagme. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka lagbain ngagdawat-dawat. Pati bagdawatan. Dinawat ko aya. Kat nagdisnudumot anang tad kanyak. Imbaga mulaan na pintas ti bagna. Wala ta pang pangagam. Ora sino mo't siguro. Talaga amang riknay ti kasjay at tiradam. Apay ti kunam. Diya mangmangag ti saritaan nyo itay. Basta jak dinawat. Imbagak mutlaan na pintas ti bagna. Idi kwan inted na mutan. Kenang tad pa iti kwarta. Kasano adi mangtad. Kat tila imbagbagam. Tila imbagbagam asakit mo. Tapno maas siyan dalaking ka. Wen, ngamjak dimawat iti kwarta. Imbagak lang nga awan makukwarta. Idi kwan nang tad mutan. Nya mo't ti kasta nga style mo bakbakitan. Ay na, may mayat matikastan ngam ti agimbabak nang wano agpalpalangguad. Awan kastay napakumbaba tayo. Saan a kinapakumbaba ti kasta? No kasta ter aramidem ak ang mga no pumaysaw. Kahit mo, tagbalin ang nakakaasi akanayon. Ay sus, ayos lang. Total, adumot ti tumulong nubilang lang. Apay, mangnamnama kalatan iti tulong ti pada matao. Saan nga itag nanayon kat adama itulong da? Tadamot kasapulan da, paggastusan da. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay, kabsat inso. Kunak to pa'y kat asikad ay tasarsaron wak. Nagpalingki kamot gayam. Nay, ason niya, si kaman gaya. Anyat umay mo gatangan dito'y palengke. Ay na, umayak lamang kita no adda nala ka agalunggong. Ta iso ti gatangek. Agbirbiro kak ngarod iti nalaes agalunggong. Apa yung nalais nga ya? Kat isumutlat ka ibatugan ti kwarta kapsat. Nalaka ngamin ti nalaes agalunggong. Awan met ngamin makukwarta. Ay na, madi ano nalais ti gatangam. Kasano nga awan makukwarta ako nam? Kat adamod gayam kano ija abroad dagiti dua nga anak mo. Wan ngam agawid dan iti mapiit. Tanaikat da kanon iti trabaho da ijay abroad kapsat. Anya? Kanjay may sa single mom. Dua ti anak na nga imbati na kada kami. Jay mo't may sa baro nga agpaiso ngam ado mo't ti utang na. Agpadada nga ado ti utang da. Basit nga min ti sweldo da ijay. Kastaya. Wan kapsat. Iso akakaasi kami man. Awan makukwarta kapsat. Uray kayat ko apagsidaan iti naimas dagiti apo ko. Awan maipasidak takastoy mati kasasaad me. Marigrigat kami. Mangurkuranges kami. Sapay agawid ang dagiti anak ko. Tanaikat dan iti trabaho da ijay abroad. Apay kano anay kadangay. Jakman ammo. Kasjay kano ngamin jay busda. Basta ikatin na kanulat ta dagiti empleyado na no sumro. Mala, at iti igatang mo iti sedan nyo. At apay mo't kwartang tito igat. Gumatang ka iti presko amasida. Saan analaes ti gatangam? Ay naagyaman akmanen kapsat. Sapay kumataado pa'y agrasya ti dumtengken ka. Tapno adda iparabor mo iti padam a tao. Hala, awanan nyaman na, kapsan. Sige nga road, tainak gumatang iti presko agalunggong. Wano presko abangus no iso. Salamat inso. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Hello, Manong Jade. Nakaawag ka, Mat? Hello, ay sa ating ko. Wan, tali. Kanain mo tayo agsakit tiyan ko. Bakrang, kantintero ang bukot ko. Tsak mawatan nun ya't nasakit kanya. Ni, apa yan nga eh. Agpa-check up ka Ay, kasla mabuti nga kagpakita iti doktor adeng. Ang mga nanyamot na ito yan. Madanag, anak. Delikado no di ka agpa-check up, Manong. Iso nga agpa-doktor kan, tapno makatumar ka iti agas. Mabuti nga kaysa. Pagbutngam ko, ma.
Nasaya at kit di ano ma-check up adagos data tapno maagapan no anyaman data. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, adda kay mat ay da. Naggapo kayo ijay balay da katugangam. Wen auntie, lumabas kami kumangam, dumagas kami manlaangan. Taitalaang manan ang nakapasyar kami. Ay katwan ngamne pasensya Awan maipamerindak kada kayo, balasang ko. Tanay, awan trabahon dagiyay kakasinsin mo ijay abroad. Ah? Apay nga auntie? Wen tanaikat dan iti trabaho da, agawid dan iti mabiit. Anya? Iso nga awan pa'y ultimo maigatang iti asinan. Ala, di kay madanagan. Di ka magmeriendan auntie. Kat kababain mo't ano awan maipamerindak. Uray tinapay la kumakan soft drink. At dapat asidag nga store. Ado nga minan ti utang ko di ta store. Ta umutang ako maiti ipameriendak kada kayo. Ay, nasaanan auntie? Angam no kaya tiyutag merienda, kay gumatang tabayadak. Tanoda kami, saan kami nga agmeriendan? Tapumanaw kami mailadagos. Ay alang arod. Di akon igatang iti merienda ti ited mo. Ta igatang kulaangan iti asin, mantika, asukar, kaskada kape. Kano adda sobra, igatang kun iti masida. Addo tili magasot, auntie. Ay naagyaman akbalasang ko. Sa bali at talaga no ado ti kwartaman niya. Kasla bariyam laangan ti limagasot. Ni auntie mat, saan mat, Da kayo mat. Kat anya nga rod ti inuman niyo. Mang timplaak iti Diyos. Saanan, auntie? Danumlatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ay sus, kasano nga taday to yan? Jakmat na si putanan ana itugtugmanin ti awawir kon. Ay, adaman dugol nan. Namin anon ana itugtug jay awawir ko. Saan mat ngamin amaliklikan ama itublak kunoan niya. Ay, sapay la kumata saan amadlaw ti amok. Aisa! Aisa! Ay sus, ay ayaban na kun ti amok. Nadlaw nan samot din. Aisa! Yes, ma'am! Coming! I told you many times to watch my child, but he got hurt again. Sorry, madam. I was doing something, so I didn't notice. This always happens, Aisa. I'm done. Sorry, ma'am. It won't happen again. Promise. It's always like that. Enough, Aisa. It's too much. Nanang, Ay sa! Adakan! Nagawid ka mo't gaya mo nanak ko. wala nang. Biglaan ti panagawid ko. Tatinirminate nak ti amo. Anya, hapay ngay. Ala. Sumrag ka man pa'y. Nakabaso lang ngamin, nanang. Basol ko no apay at tinirminate dak. Kat, di awan trabaho maun. Awanin ananang. Balik sa dati Anyang arod ngay. Ay kat agaplay ka iti sa bali Mabuti nga kun nga agabrod, nanang. Kanjak kayaten apanawan dagiti anak ko. Anya! Intasabtan ni Jade, ija airport inton maminsan abigat. Tagawid ka nun, bakit? Nagkunamot. Iso imawag itay. Awan ka ba't gamin? Iso asyak tinang sungbat itiawag na iti cellphone. Apay ka nung nga agawid. Agsakit ya anak mau. Nakapsot ka no. Saanan ang makatrabaho? Iso apagawidan dan. Anya! Anya't sakit na ka nung ay. Diyan ka ba? Ibaganan to ka nung makaawag. Agpaimbagak pa'y. Sakto man ang agtrabaho no napigsa akon. No agimbagak pa'y Anyat ko na daaya. Anya kanot sakit mo. At da problema iti barak. Kan uray ti bitukak. Iso nga agagasak na lang. Anyan. Apay nga'y akasta tinagtungtung palam. Pati jay kapsat mo na terminate. Sika,
Masakit ka man. Un nga rod nanang. Diyan mo't nagayatan ti kasto eh. Alang arod, agpaagas ka anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Agsangsangit ka manang, Sonya. Rabiin, maturo ka kiteng. Jak makaturog iti kapapanunot lakay. Pampanunot ti kasasaan tayo. Awanan trabaho dagiti anak ta. Bangrugiin ti panagrigat tayo. Naguyod ko pa yan ti urnong ko a kwarta. Tawan mo't pangalaan tayo iti gastusan tayo. Nangruna ti pagpagas ni Jane. Ay, dayto yan ti bagbakin ka. Si kanto man ngamin. Ha? Apay asyak. Tilay bagbagam tumat iti. Imbagbagam ka lagi ti tattao ana ikat dagiti anak mo iti trabaho da. Impadpadamag mo da ita diti lugar tayo. Imbagbagam pa'y nga adu ti utang da. Nakakaasi tayo. Nga awan pulos makukwarta tayo. Anya nga, di pimayson. Kasta magamin ti kanayon nga ibagam. Anya nga, pimay sulaka nga rudan. Si kamot. Nairanran nala siguro mo ta. Ay na, natadam tadilam Sonya. Isa apim may sound dagitim bagbagam. Natangkan namin ti ulom abakbakatan. Tila ibagbagam, iso akasta.